Assalamu alaikum. Fevralning 15-i efirde Zaman studiyada Elmaz Sançalışa. Fazıl İbrahimov'ның апайынен Русь хувеччилер яхалады. Bu ақында Facebook sayfasында advokat Мамет Мамбетов білдірді. Мәлім олғаны кеме, ишғалчылар оларның evinde тентуф кечірейдек еді. Fazıl İbrahimov Ахмезжитте Стрелкова қасабасында жемисінің йықтырылғаны үшін ачлықны илян етті. Тәфсилатлыжы кележек яйынларда огрене білесіңіз. Бүгін Ахмезжит юхары махкемесі бір кишілік наразылықларда иштирак еткен қырым татарларының шикаетлеріні бақмаға девам еті. Буддахаға 5 апелляция рет етілді. Ишғалжы акиметінің махкемесі бұл ишлерінің бақуыны конвейерге чеверген. Әрбір ишінің бақуына ярым саат айрылған. Әрбір шикаетіні рет еті. Берілген бұтын шикаетлерінден тек учысыны пара жазасының 15 бинден 10 бин рублеге қадар азлаштырылды. Кечкен сене олар октябрьнің 14-і Қырымның чешшіт ерлерінде ишғалжы акимиетке қаршы қорқмайып бір кишілік наразылықларға чықты. Русияның қанунларыны олар бозмады. Бөле шекілді олған наразылықлар ясақты кел. Ләкин кәғытта акимиет бұл наразылықларыны ресмелештірмеген митинг кеби көріп, Қырым татарларыны махкемеге желпетті. Столько было доводов приведено судьям, которые просто судьи не брали вообще. Вот у меня было заседание, где мой доверитель не был зафиксирован сотрудниками полиции, что он стоял вообще на пикете. Он шел домой с плакатом, а в деле именно указывается сотрудниками полиции, что он стоял на пикете с плакатом там-то, там-то, мешал движению транспорта. И дальше в этом же деле другие сотрудники полиции указывают, что он шел домой с свернутым плакатом. То есть они друг другу уже противоречат. Шимали Кавказ әрби махкемесі терроризмде қабатланған ялты ішіні бақмаға девам етежек. Алты қырымлыны Эмир Усейн Куку, Муслим Алиевны, Вадим Сирукны, Энвер Бекировны, Рифат Алимовны ве Арсен Джипаровны Хизбут Тахрир ішінде қабатлайлар. Невбетеки махкеме іші февральның 20-сіне кечірілежек. Было практически закрытое заседание. Людей, которые пришли поддержать и послушать судебный процесс, не пустили даже в здание суда, сказав, что вы не являетесь участниками процесса и пускаем только лишь адвокатов. Узир Абдулаевның Омыр арқадашыны Кения махкемеге чағыралар. Бүгін Фера Абдулаеваның давасында шикает арезасы бақылажақ. Оны Ахмезжитінің Демирьол махкемесіне махкеме ижраджысы Березенко берді. Оның ве Фера Абдулаева арасында декабрь айында санки чатушыв олғанына қайтетелер. О вақыт қадын махкемеге сөзде терроризм давасында иштиракчысы олған. Өз ақайна келген. О вақыт махкемеге қадын өйледі кіріп оламады. Ләкин махкеме ижраджысы она мемори протокол тызды. Фера Абдулаеваға пара жазасы беріле біле. Ләкин февральның 6-сында Ахмезжитні Демирьол махкемесі оны қабатсыз деп таныды. Ләкин бөле қарар махкеме ижраджысы Березенканы мемнун қалдырмады. О махкемеге шикает ариза берді. Кремль операциясы ве Украина силялы куветлеріне хайнлик. Бөле себеплеріні Украина СНБО кәтибінің муавины Михаил Коваль білдірді. Русия Украина арби қаршылығыны азлаштырмақ үшін бұл вақияны қоланды. Бөле фікіріні Михаил Коваль Януковичні хайнлик махкемесінде білдірді. По всім канонам воєнного мистецтва Збройні сили можуть виконувати завдання, якщо вони мають бойову готовність не менше 70%. Якщо ми подивимося, із 117 готових 56, ви, мудрі люди, порахуйте. Пішла масова зрада. З перших хвилин я чітко бачив дуже чітко організовану спеціальну операцію. Ресмилештірілмеген инсанларны алып барған такси айдавчыларына Қырым Мұхтар Жумхуриетінде Украина президентінің векілігі қаршы чыға. Анда бұл мевзуда топлашув кечірілді. Тәфсилатлыжы Невбеті Келевхамызда.
Кырым Мухтария Cumhuriyetinin президент темсилчиликте Акшам Каланчак сынырында олган рейттен сон мушавере кечирилди. Тышкырып девамында ташыcıлардын керекли весихалары yok олганını кайт эттилер. Темсилчиликте канунсуз чалышканларынын жерине инсанларга альтернатив нахлият тагдым этмек керегини айтылды. Мы уже сегодня можем остановить все нелегальные перевозки. Но ситуация в том, что люди, мы видели это, когда проводятся рейды, эффективные рейды, и составляются протоколы на нарушителей, люди идут пешком по полю. Мы понимаем, вопрос этот социальный. Февральнын 21-не кадар yerli idareler kanuni taşıcılarının planlarını bermek kerek. 1,5-2 ay içinde sınır noktalarda yol patrульлер kanunsuz çalışkanlarının işini toxtatmak kerek. У нас будет набор в патрульную полицию, порядка 30 человек, которые сотрудники будут осуществлять работу на дорогах, которые расположены в этих районах, там где контрольно-пропускных пунктах. Şimdi Ukrayna Tehlükesizlik Hizmeti taşıcılarının nezaretine alacak çünkü kanunsuz yürgenler arasında birçok aydavcılarının hepsi vesihaları yok. У мене є інспектори, вони будуть відповідно до направлень виконувати завдання в рамках рейдових перевірок, перевіряти перевізників, які займаються перевезенням, в тому числі до території тимчасово окупованої, тобто до КПВ Каланчак і до КПВ Чангар. Temsilcilikte ayrı mesele sınırda taksicilerinin işi. Ukrayna'nın kanunları bu mesele boyunca mükemmeleştirilmegen. Birinci adımlardan yerli hakimiyetten taksicilerge mahsus yer ayırmak. Evgeniy Kucherov, Zaman, ATR. Kırımlılar için Ali okuf yurtlarına kirmek için kolay olacak. Endi Xitayda student olmak için ekstern şekilde imtihanlarını tapşırmağa gerek olmayacak ve VNO-dan da geçmek gerek zarur değil. Ukrayna Tahsil Nazirligi 35 okuf yurtlarında mahsus merkezler teşkil edecek. Bu merkezlerde yazda mezunlar 3 aylık kurslarını geçip Ukrayna orta tahsil vesihani alabileler. Для вступу до вищого навчального закладу їм необхідно буде скласти іспит з української мови, іспит з історії України і профільний іспит, який буде визначений університетом в залежності від спеціальності, на яку вони вступають. Ці освітні центри будуть розташовані на базі 35 закладів вищої освіти у таких містах: Дніпро, Запоріжжя, Київ, Львів, Миколаїв, Харків, Херсон, Одеса. Перелік цих вищих навчальних закладів у цих містах визначений в нас на сайті Міністерства освіти і науки. Nevbetdeki kanunsuz prezident saylavlarda Kırım sakinleri 30%'den da az iştirak edebilirler. Böyle malumatını ATR telekanalında Milli Meclis Mesleğatçısı Arsen Jumadilov bildirdi. O tekrar vatandaşlarımızın seçimlerge karşılığını göstermeye çağırdı. Hiçbir ceza Rus repressiv faaliyeti getirip olamaz. Seçimlerge karşılık sessiz narazılık olabilir. Ніхто не закликає наших співвітчизників, наших співгромадян в Криму, щоб вони робили активні заклики до бойкоту виборів. Ті форми неучасті у виборах, до яких ми закликаємо, вони не можуть ставати правовими підставами для переслідування. А саме неучасть у виборчих комісіях, у дільницях, неучасть, власне, у виборах, не йти, не голосувати. Вони мають чітко своєю неучастю заявити про своє ставлення до того, що відбувається. Memori sınır yanında yanı denişmeler. Kırım Muhtar Cumhuriyetinin prokuraturası Çaplınka'da Kırım sakinlerini kabul edecek maksadları Kenya'da işgalci hakimiyetinin kanun bozgunluklarını meydanға çıkarmak. Yarımadada harbi cinayetlerden gayrı insaniyetlik ve Ukrayna vatandaşlarının akları bozgunluklarını belli etmektir. Vatandaşlarımız saat 11'den başlap 3 saat devamında yerli Geniçisk'nin prokuratura binasında Çaplınka Грушевского sokağı 30 adresinde kabul edilecekler.
Suriyada Kreml'nin yanı telafetleri 15 Rusiyanın ücretli askerleri Arbi yedekler anbarında patladılar. Bu akında Britanya The Guardian neşri bildiriyor. Vahya Deir Ezzor vilayetinde yüz berdi. Bundan evvel çetel kutlevi informasyon vasıtalarının bildirgenine göre 100'den ziyade Rus askeri ilak oldu. Bu ölümler hakkında Kreml malumat bildirmiyor. Amerika Birleşken Milletlerinin Maliye Nazirligi Rusiyaga karşı yanı sanksiyalarını hazırlay. Bu akında Steven Mnuchin bildirdi. Nazirinin bildirgenine göre Nazirlik yanı sanksiyalar üzerinde çalışa. Putin'ge yakın olgan siyasetçi ve Amerika oligarklarga Amerika Birleşken Milletlerinden yanı sınırlanıp belgelenecek. Kreml maruzasında 114 memur ve 96 biznesmen kayıt edildi. Rusya'da Keriç köprüne para yetişmeyeli. Bu al kırsız memurlardan bağlı. Böyle fikrini Obozrevatelь resursuna Rus siyasi muhalefetçisi Olga Kurnosova bildirdi. Köprü için verilgen para Putin'in civarında olganlarının ceblerinde gayip olabilir. Якщо згадати, як будували стадіон у Петербурзі, як його початкова бюджетна вартість зросла у 5 або 6 разів, то думаю, що така ж доля спіткає і Керченський міст. Вони його будуть добудовувати, але ось скільки ще часу і чи добудують взагалі – це велике питання. І що станеться раніше – кінець Путіна чи добудова мосту – також ще одне питання. Kırım köpründen kurulgan Tavrida trassası Kırım güzelligini gayip etebilir. Ama en esası Kırım ekologiyasına bu kuruluş pek tesir ete. Dağlar, ormanlar, unikal manzaralar gayip olur. Bu akında yerli ekologlar bildirirler. Trassаны kurmak için Kırım'da yüzlerinin granit kariyerler çalışa. Çünkü kıtadan çakalını getirmege pek pahalı çıxa ama yanı kariyerler Kırım ekologiyasını bozup kazalarga getirebilir. Во-первых, нарушится нормальное расположение водных пластов, подземных водных пластов, я имею в виду. Во-вторых, будет усиливаться эрозия на местах разработки карьеров. В-третьих, естественно, это будет уничтожать естественное ландшафтная ценность будет уничтожена крымская. Bu noktada programımızı yekünleyimiz. Atayır ile olunuz.